Jarike Habyarimana. Izina rishobora kumvikana nk'amateka yashize mu matwi ya benshi, ariko uyu munsi niryo zina riri ku isonga ry'umugambi uhambaye uri gucirwa mu biro bya Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Tekereza nawe uko byagenda igihe wamenya ko abantu bakomoka mu muryango wasize ukoze amateka mabi kurusha yandi yose mu karere k'ibiyaga bigari ubu ari bo bari kugenda isura y'intambara ibera mu burasirazuba bwa Congo. Mu gihe isi yose ihanze amaso intambara ihangayikishije leta ya Kinshasa ndetse n'ihuriro ry'imitwe ryitwaje intwaro bafatanya hamwe na M23, hari ibanga rikomeye ryahishwe amahanga. Ibanga rihuza ibiro bya Perezida Felix Tshisekedi, akayabo k'amamiliyoni y'amadolari yanyirijwe mu bihugu by'amahanga n'umuryango wahoze ari Perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana. Niba ruzi ko uzi intandaro y'intambara yo muri Kivu, ongera ibitekerezo kuko ibyo ngiye kukubwira uyu munsi birahindura isura y'ibyo waruzi byose. Hashize imyaka igera kuri itari intambara ikaze ibera mu burasirazuba bwa Congo. Impande zihanganye zirazwi neza. Leta ya Kinshasa ku ruhande rumwe n'umutwe wa M23, leta ya Congo ishinja gushyigikirwa n'u Rwanda ku rundi ruhande. Ariko rero inyuma y'urusaku rw'amasasu, imbunda nini na diplomasi idakora, hari agasiko kari gukura amaboko mu bwiru kinjiza abantu bako mu nzego zifata ibyemezo Kinshasa. Aka ni agasiko k'umuryango wa Habyarimana kazwi mu mateka y'u Rwanda nk'akazu. Kuri uyu muryango wakunze kwifuza kugaruka ku butegetsi nyuma yo guhunga mu 1994, iyi ntambara yo muri Congo si ikibazo, ahubwo ni amahirwe adasanzwe. Ni ikiraro cyabageza ku ntego yabo bari bamaranye imyaka 30. Reka mbihamirize n'ibimenyetso bishingiye ku iperereza ryakozwe n'ikinyamakuru cy'ubushakashatsi African Facts kuri uyu wa 30 Nyakanga 2026. Mu kwezi kwa gatandatu 2024, Jarike Habyarimana, umuhererezi w'umuryango wa Habyarimana, yagiye uruzinduko rw'ibanga mu mujyi wa Kinshasa. Icyo gihe byakozwe mu bwiru bukomeye cyane ku buryo inzego z'ubutasi nke arizo zari zibizi. Ariko iminsi yagiye yicuma, kwigengesera byarashize. Mu Gushyingo 2025, Jarike Habyarimana yagarutse muri Kinshasa, yiyereka rubanda ku mugaragaro ndetse yemera no gufatwa amashusho ari Kinshasa. Ese kuki bahisemo kwiyerekana muri kiriya gihe? Abasesenguzi basanga bifitanye isano n'icyemezo cyari cyafashwe n'ubutabera bw'Ubufaransa ku itariki ya 20 Kanama 2025, ubwo bwateshaga agaciro ikirego cyarebaga nyina Agatha Kanziga wari ukurikiranweho uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi. Nubwo icyo cyemezo cyaje guteshwa agaciro nyuma y'urugereko rw'iperereza muri Gicurasi 2026, igihe cyari gihagije ngo umuryango wumve ko ufite ubwisanzure bwo gukora politike yeruye. Bumvaga ko batagikurikiranwa, bityo batangira kwisuganya kugira ngo bigarurire ijambo mu karere binyuze i Kinshasa. Ariko se uyu muryango washoboye ute kwinjira mu biro bya Perezida Tshisekedi? Ntabwo byikoze. Kugira ngo tubyumve neza, tugomba kumenya umuntu umwe w'ingenzi cyane. Izina rye ni Kaumbu Mandungu Bula, akenshi bakunda kwita Kao. Kao ni muntu ki? Ni umuhungu wahoze ari umuyobozi ukomeye muri leta ya Mobutu Sese Seko witwaga Antoine Mandungu Bula Nyati, witabye Imana muri 2002. Igihe ubutegetsi bwa Mobutu bwahirimaga, Kao yisanze mu buhungiro mu gihugu cy'Ububiligi. Aho Buruseli niho yamenyaniye mu ibanga rikomeye n'imiryango y'abahoze bari ku butegetsi bw'u Rwanda, by'umwihariko umuryango wa Habyarimana. Ubumwe bwa Kao n'uyu muryango bwatangiye kera cyane, ndetse no mu bikorwa by'amafaranga bitesha umutwe. Reka tubasubize inyuma ho imyaka irenga 18 kugira ngo wumve ukuntu uyu mugambi wapanzwe igihe kirekire. Tariki 8 Ukuboza 2008, Jarike Habyarimana yohereje ubutumwa bwa email inshuti ye mu Bubiligi. Iyo email yarimo inyandiko zishinzwe umuryango mpuzamahanga utari uwa leta ONG wari ugiye gukorera muri Centrafrique. Bivuga ko uyu muryango wari ugiye kwita ku mfubyi no kurwanya ubukene muri icyo gihugu. Ariko se ibi byari ukuri? Oya rwose, byari bipfunyika gusa. Umunyamabanga mukuru w'uwo muryango yari Fabien Singaye. Niba uri umuntu ukurikira amateka y'u Rwanda, iri zina Fabien Singaye uraza kuryumva. Uyu mugabo wari ufite imyaka 50 icyo gihe, ni umukwe w'umuherwe Felicien Kabuga.
waba urushinjwa kuba umuterankunga mukuru wa jenoside yakorewe abatutsi waje no kugwa mu maboko y'ubutabera. Singaye kandi yahoze ari maneko w'u Rwanda mu Busuwisi mbere y'1994 nyuma za kuba umujyanama wihariye wa perezida wa Centrafrique François Bozize. Muri uyu muryango rero Jean-Luc Habyarimana yarahawe umwanya umujyanama. Yusesenguye umushinga w'impuhwe wo gufasha imfubyi usanga ahubwo ari umuyoboro rutura wo gukura no guhisha amafaranga anyerejwe. Muri uwo mushinga harimo abahungu ba Habyarimana bose, Jean-Luc Leo wari ufite imyaka 39 na Bernard w'imyaka 37, harimo kandi n'ababyara babo babiri, Antoine Mukiza umuhungu wa Perezidansi nyirazo wafatwaga nk'ubwonko bw'akazu, ndetse na Robert Rugwiro umuhungu wa Dr Serafe, akanagatsiko k'amaraso gakorera hamwe. Uko bakoraga byari biteye ubwoba kandi ari uburyo bukoreshwa gusa n'abantu bashaka kunyereza no guhisha imitungo ifite inkomoko idasobanutse. Tekereza nawe tariki ya 23 Gushyingo 2007 bashinze sosiyete mu Bwongereza London, bayicisha mu yindi sosiyete igenga abantu, Bienvers mu Bubiligi na Maraga muri Espagne, nayo yari yarashinzwe binyuze mu kigo cyo mu birwa bya Seychelles. Uko kujijisha ubutabera. Ese urumva uru ruziga? Umuryango ugamije gufasha imfubyi muri Centrafrica ukoresha amasosiyete yo mu Bwongereza ashingiye ku yandi y'i Panama na Seychelles. Ibi nta muhwe z'imfubyi ziriho namba. Inyandiko za African Facts zerekana ko muri Gicurasi 2008 Jean-Luc Habyarimana yasinyanye amasezerano n'imwe muri izo sosiyete z'i London ashoramo ibihumbi 125 by'amayero. Nyuma y'umwaka umwe gusa yasabaga kunguka andi nkayo, agahabwa ibihumbi 250 by'amayero. Iyi ni inyungu y'umurengera idashobora kuboneka mu muryango w'abagiraneza cyangwa se ishoramari risanzwe. Ubu ni ubucuruzi bw'amagendo. Amafaranga yarakorwaga cyane mu buryo bwa cash, no kuvuga mu buryo bwa liquide. Guhera mu mpera za 2007 kawo wa munyekongo twavuze ndetse n'umuryango wa Habyarimana bakiriye akayabo k'ibihumbi 382 by'amadolari y'Amerika. Ayo mafaranga yazanywe ari cash aturutse kuri konti yo mu Busuwisi, nayo yari yahawe na sosiyete yo muri Panama igizwe n'imigabane itagira amazina, amafaranga atagira nyirayuzwi. Hagati ya 2008 na 2009 gusa Jean-Luc wenyine yakiriye ibihumbi 325 by'amayero mu ntoki. African Facts yashatse ibikorwa by'imfubyi bakoze muri Congo, Centrafrica cyangwa Gabon irabibura. Ese umubyeyi wabo Agatha Kanziga we yarabizi cyangwa abahungu be babikoraga rwihishwa? Yego rwose yarabizi, ndetse ari nawe ubiyobora. Ku itariki ya 17 Gicurasi 2009 wa mugabo Kawo yoherereje email Jean-Luc Habyarimana agira ati: "Muraho mwese, nabuze amakuru ya Leo. Ndakeka yabonye amafaranga. Mumenyeshe kuko iyo mama Agatha amamagaye abatazi uko bimeze, itumanaho ni ingenzi cyane." Nyuma y'amasaha make Kawo yongeye kwandika ibindi ati: "Nabonye telefone ya mama Agatha, nasanze abahungu be batamuha amakuru ku gihe, iyo hagiyeho ihererekanya mafaranga. Icyo gihe hari hagiye kohererezwa ibihumbi 15 by'amayero. Yagombaga guhabwa Agatha Kanziga biciye ku muhungu we Leo. Mama Agatha, ibi niryo zina bakoreshaga bavuga Agatha Kanziga, umupfakazi wa Juvenal Habyarimana. Nubwo yagiye ahakana kenshi uruhare rwe mu bya politiki n'ubucuruzi bw'akazu, yavugaga ko ntako azi, izi nyandiko zirivugira. Ikindi kimenyetso simusiga ntakuka, mu mwaka wa 2016 abapolisi b'Ubufaransa bakoze umukwabo ukomeye mu nzu y'uyu muryango. Ubyo bafatiriye harimo agakayi k'amabanga kanditsemo nimero za telefone. Ku nyuguti ya F hariho nimero 3 za Fabien Singaye, naho ku nyuguti ya K hariho nimero 2 zo mu Bubiligi z'umugabo umwe gusa, Kawo. Ubucuti bwari bukomeye cyane kandi bwabayeho imyaka myinshi nyuma y'ishwa ry'imishinga yabo y'abaringa.
ubu noneho reka tugaruke mu bihe turimo by'uyu munsi kugira ngo wumve ukuntu ibi byose bihuzwa n'intambara ibera mu burasirazuba bwa Congo. Wa mugabo kawo wagaragaye mu gukorana n'akazi no kunyereza amafaranga bageze muri Mutarama 2023. Perezida Felix Tshisekedi yafashe icyemezo gitangaje, agira Kawumbu Mandungu Bula Kawo umujyanama we wihariye. Ubu Kawo niwe muntu w'imbere cyane mu byemezo bikomeye bya perezida wa Congo. Mu biro bya perezida niwe ugenzura amasezerano yose y'amabuye y'agaciro, kugura intwaro n'amasasu, imikoranire ya gisirikare n'amahanga, ndetse no kuzana abacancuro no kuvuga abamercenaries barwana muri Kivu. Nimwibagirwe ko mu Gushyingo 2023 leta ya Congo yemeje ku mugaragaro imitwe yitwaje intwaro yiswe Wazalendo nkabunganira igisirikare cya leta FARDC. Muri iyi mitwe harimo n'abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994 ndetse n'indi mitwe y'abahutu bo muri Congo ibafasha. Tariki ya 16 Mata 2024 Kawubwe yitabiriye inama n'abayobozi ba Wazalendo i Kinshasa, abakangurira gukomeza kwiyubaka no kwinjiza urubyiruko rwinshi mu ntambara. Icyizere Perezida Tshisekedi afitiye iyi nshuti magara y'akazi n'inshuti zabo kinagaragarira ku bandi bayobozi bakuru bari muri Kinshasa bafite inkomoko mu Rwanda, harimo General Janvier Mayanga wa Gishuba, umuhuzabikorwa w'ubutasi bwa Wazalendo wahoze afitanye imikoranire ya hafi n'umuryango wa HABYARIMANA, ndetse n'umubano uzwi na Aloyizi Ntiwiragabo, umwe mu bashinze umutwe wa FDLR. Hari na Tade Kwitonda, intumwe y'ingengabitekerezo ya Hutu Power wagaragaye mu bakoranaga bya hafi n'ibiro bya perezida. Ibi byose birerekana umugambi mugari. Ibi byose biratuma twibaza ikibazo gikomeye tuti: kuki leta ya Congo iri kwisunga aba bantu bari ku rutonde rw'abakoze amateka mabi kurusha abandi bose muri Afurika? Igisubizo cyagaragariye mu magambo yavuzwe na Minisitiri w'itumanaho akaba n'umuvugizi wa leta ya Congo Patrick Muyaya tariki ya 8 Mata 2026. Kuri uwo munsi yagize ati: Jean-Luc Habyarimana yabaye umuyobozi wa politiki uharanira amahoro n'ubwiyunge. Natwe dushobora kugira inshuti z'abanyarwanda twaganira ku bibazo by'amahoro mu Rwanda. Ibi ni ukwemeza ku mugaragaro ko ubutegetsi bwa Congo buri gukorana bya hafi n'umuragwa w'umuryango wasize uhekuye u Rwanda n'akarere kose. Impamvu Perezida Tshisekedi yakoze ibi ishingiye ku ntege nke za politiki y'imbere mu gihugu cye, kugira ngo asenye agasiko kuwahoze ari Perezida Joseph Kabila kari karaboshye inzego za leta. Tshisekedi yisunze bake yizeraga bari barabanye mu buhungiro mu Bubiligi hagati y'1985 n'2011. Muri uwo muryango w'impunzi w'Uruseri niho yahuriye n'inshuti z'umuryango wa Habyarimana. Uba bakeneye cyane kuko nta yandi mahitamo afite kugira ngo akomeze intambara mu burasirazuba bw'igihugu. Intara ya Kivu ubu Kinshasa isigaye yirebera kuri gusa, nta jambo ihafite uretse kwishigikiriza kuri bagashoza ntambara bafite inyungu bwite mu Rwanda. Uko niko Hutu Power n'ibisigisigi by'akazu byinjiye mu ngoro y'umukuru w'igihugu cya Congo, bihindura intambara ya Kivu ikiraro cyo guharanira inyungu zabo. Ese ubufatanye buzageza akarere? Ese intambara iracyari ya Congo n'u Rwanda cyangwa yabaye iy'akazu gashaka kwihorera? Ibi ni ibintu tuzakomeza kubakurikiranira umunsi ku wundi.